ela tsy misy mikaiky koa telefôny ko zay. Nay. Allô? Allô? Eka zao toy. Azy. Tonga de mitsambokona andafiny teto malaky tsato valinao iha. Valinao raha mahery hara. Eka ndao patron bisou. Nao patsipatsy famaky nareo mbaramba zao nareo. Avia. Masaka patsy famaky. Seko ma. Zao ila tsy mijala toy. Oh tsy ampy toy vonareo tsy. Vonareo tsy fa tsy ampy jala toy tsy ampy. Tsy mahavoavily azy koa toy mbena von raha toy. Mijoko voajoko koa zalahy fa lesy oto fa bazary hariva toy. Be avao. Hoantsika eto Toliara, avy amintsika eto henan'izao Gigatech, marina moa fa mivarotsy ordinateur izy zareo. Ordinateur portable, ordinateur de bureau, 350 000 ariary defa mahazo mibata soa sanja mora iny mbo misy garantie. Toerana hitanao azy amin'ny la terasy ankaikin'ny Maki eo. Laharana anantsona hoe numéro 034 20 288 66 032 82 292 15. Miala ho zay.